Ерте менен ким жерде ел топтогон сода бирден лаштырыңыздар. Мына ушул сода болду. Канчага сода болот ал? 300. Ат экен? 300 миңге сода болот. Ат эмес экен, дышты окшойт походу. Дышт. 300 миңге сода болот мына ушул темир көк. 300 миңге. Так, азыр мен мына жылкынын арт жагынан көрсөтөйүнчү. Бунун негизи азуусун мен карасам азуу чыга эле экен. 145 миңге сода болот атын Алтай. Данчакта экен. Аксылык байкелер келген экен. Аксылык байкелер алабыз деп мына сода кылдат. Bir жаштай. Бисмиллахиррахманиррахим. Тугандар, лайктан бирден басып туруңуздар, бармакчаны подписаться кнопкасын басып койсоңуздар, сиздерге жаңы видеолор чыгып турат. 16 март 2025 жыл Чүй Сокулуктагы бүгүн эң чоң базарыбыз. Базар күнү өзүңүздөр билесиздер, базарга жылкы батпай кетет. Азыр биринчи эле өспүрүм тайлардан баштап, андан кийин гана чоң аттар экинчи бөлүктө болот. Аттар да көп кирген. Мына ушунун баасы канча дедиңер? 250 миң сом дейт сатуучу. Бул жакта бир кардар 150 миңге сурап атат. Кунан экен. Россия жылкысы. 250 миң дейт. Бою деле ошо 1.55 менен 1.60-тын ортосу болуп калат. 150 миңге сода кылдып бер деп. 150 миңге сода кылдат чамар. 150 миңге болсо алам дейт. Булардын содасы боло берсин. Мен башка жылкар тартып баштайм уже. Бүгүн базарга тайлардагы өтө көп кирген. Кыялбай кемдар сизден биле? Жашы канча бунун? Үйүндө бирге чыгат. Тайлардын эң чоң тай экен, эркек тай. Бою канча мынанын? 1.45 өйдө 1.50ге жакын экен. Баасычы? 150 миң. Баасы 150 миң. Пародасы кандай бунун? Пародасы Орловский болсо керек. Орловский мына жанында кара бул кунан экен тогонда. Ошо кунандан чоңдук кылса чоңдук кылат экен, бирок адан кем калбайт экен да. Наркы кунан экен. Ошо менен мына байкап көрсөңүздөр, баасы 150 миң дейт. Азыр номерди айтып туруп коеюн. Жанында кунандан кыйла эле чоңдук кылып коет окшойт а, же бирдей болду а? Бирдей болду. Мына 150 миң сурады. Номерди айтып коюңуз. 708 0708 80 52 53. 80 52 53 тугандар. Мына Орловский порода июнда бирге чыкма. Байкап көрөсүздөр. Мына жерде азыр мына чет жактан келген дагы тайлар бар экен. Бар жогу бири-бирине окшогон жалдар тикесинен турган тайлар экен. Салкар булардын тайлардын породасы кандай? Породасы данчак. Данчак. Таза данчактар же пол данчактарбы? Эми бизге ошо таза данчакты эле сатышкан, биз деле алганбыз. Алгансыңар а? Мына корозонун күнүндө болгон айттар. Булардын жаштарычы данчактардын? Жаштары 8 айлыктар. 8 айлыктар а? Бар жогун жалдар ушундай экен а? Бирдей экен а? Үйүрү бирби? Ошо айгыр үйүрү бир окшойт ушу. Бар жок эркек а? Окшош, кашкалары дагы. Бааларын айтып койчу. Баалары 170тен. Баасы 170 миңден номерин айтып кой. 702 0702 123 123 800. 800. Бойлору канчадан канчага чейин? 145тен 50ге чейин. 145тен 150ге чейин. Мына кашкалары бар жогун кошкуш экен. Бул айырмасы үзүк кашка. Анан узун кашка. Ошодон эле айырма экен. Бул жерде бул жигитте 4 баш турат кандай. Көрүңүздөр. Мына көктүн жашы канча шап мына көктүн? 40.
Ассалаумағалейкум, жақсысыз ба? Палтарашка кунан чыкпады, а? Күзгө кунан. Күзгө кунан. Бунун пародасында кандай болуп калат? Пародасы Россия. Кастырдым боласыз. 180. 180. Бою канча мынан? Деп боюм билбейм. 1.55 ке бар кылат, а? 55 плюс да. Плюс, а? Мына, баасы 180 сом. Номеріңізді айтып қойыңыз ғой өзіңіз эле. 552 Аха. 17 7105. Мына, баасы 180 мың дейді, мына, көріңіздер. 180 мың сом. Мына тойлар кімден келді, сізден бе? Балалар қанша? 80. Ургач еркектер бе? Ургачтылар екен, мына бірге шыққан тойлар 80 мың сомнан сұрады. Мына. Қандай данчак дейсіз? Таза данчак дейді, мына көріңіздер. 5 қашқа екен, а? Ургачы. Жашы қанша болып қалды? 10 айлық. 10 айлық екен. Қырғызстандық? Местный. Басы қанша дедіңіз базарда? 120 адам бар. Басы 120 мың сом сұрады. Сұрап жатады. Мал қылғанға байқап көресіздер. Номерді айтып қойыңыз. 507 0507 27 27 87 87 82. 82. Bir de budan küçüsü var. Bundan da çoğun var mı? Мына. Если ушундай пародисти жылкы издегендер болсо, азыркы номерге байланышсаңыздар, башка да жылкылар бар экен. Эмне канча бу? Сатылбайбы. Ай, молодец. Басы канча экен? 50 сөзгө дедиңизби? 68, а? 68 миң сомго алынып турмун алып. Эркек экен, 1 жаштагы тай экен. Наларды қаншаны өтасыз баларын? Баларын қаншаны өтасыз? Қанша болды ол? Бұл сатылып тұру. Бейіні қанша өтасыз? Дай бір тартып кіргізіп қойын. Сіз емес, бейіні басын айтып қойын үшмелі. 200, а? Боз екен, а? Боз бейіні 200 мың сом сұрап атады қой кеуіз. Тартпайлы қойшы дейді, жылқыны қайтабында көрсетіп қойын. Өкөтен ургачы ба? Өкөтен ургачтайлар. Майда 1 жаш болады. Ардақ байке, қаншаны өтасыз бұларды? 100 мыңден. Бұлардың бойлары қанша olur азырқы? 1.40 плюс минус, а? Плюс минусына. Ургачтайлардың мықтылары. Жазға 1 жаш болғандар. Балар 100 мыңдан. Номеріңізді айтып қойыңыз. 503 0503 59 59 89 59. 89 59. Мына. Местный жылқылар да? Местный жылқыларына. Ургачтайлар. 100-ден де түш береді көріңіздер. Мына туғандар. Қанша подписчик болды? Подписчик өте көп. 100 мыңнан кішіне жетпей қалды. Мынаның басы қанша дедасың? Басы айтып. 280 өтас. Қанша? 280. 280. Боз бұл? Боз. Туса қаншаншы ту туылды? 4-ші болып қатқы дейді. 4-ші баласын туйда. Бойы қанша мынаның? 1.60-тан жоғары. 1.60-тан жоғары. 280 мың сом. Номерің айтып қой. 708 440 089. 0708 440 089. 089. Базардан кейінгі адрес? Базардан кейінгі адрес қай жақта болады? Телефонда байланыс берсе. Қысқасы Бишкектеле болады, шу жерде. Бойы деле чоң екен. Басы 280 мың сом. Жылқының мына бұтолдары. Байқап көрістер, тұғандар. Мынау шу жерде мына 10 асы екен. 10 асы екен тұғандар. Үйірге дейді, бұл байкез үйірге алам дейді, 180 мың сом сода қылтыр. Сатучы қардар бұл бала 200 мыңнен ұлы сатпайым дейді. Аттың жашы 10 асы болдыр. Ошондо 14 жаш бі, 13 жаш болып қалса керек. Атта өзі товарны бит қой жақшы екен, құлындар қандай түшет белгісіз, бірақ ұзыннан келген ат екен. 89, 83 деген номерде бар ошо бұл жақта. Аттың бойы деле 1.60-тан biraz өтүш мүмкін.
Могу яманын ичинде дагы мына жеринде чуңкураак болгон ушул жерде дагы бээлер көп туруп калат. Анан боозу, кысыры аралаш. Мына ушул жерде да азыр бээлер турат. Байке, бээлерди канчаны деп атасыз? Бооз, а? Бооз бээлер экен, баалар 120дан экен. 120 миң сомдон. Бойлору деле 150 плюс-минус бээлер экен. Мына бооз бээлер. Мына тайлардын баасы канча экен тайлар? Ургач эркек бе? Эркек тайлар 1 жаш. 60 миң сомдон. Мына. Но аткорумда байланган бе экен. Канча дейт басым? Ал жагынан сода ултаба. Көк ат канча деп атасыз? 107 алдыңыз ба? Бирок жакшы алыпсыз мына. Тебесин. Мына. Туй. Айтып отуз Торкенден келген көк ат 107 болду. Торкенден келген, болду. Торкенден келген көк ат 107 миң болду мына. Сразу эле келиштип атат. Мындан да дагы семиз байталларбы? Байталлар окшойт. Байталдарбы? Байланган окшойт булар, а? Бааларын канча деп атасыз? 115. 115. Бышты байталдарбы? Бышты байталдар баалар 115 миңден. Байталлардын алыстан көрүнүшү базарда ушундай сурагандар. Быйыл негизи мына бээлердин сезону болгонго, бооз бээлердин өткөндөрү негизи аябай сону чоң бээлер кирип аткан. Азыр көбүнчө эле мына ушундай бою 150, 155, 160тын тегерегинде эле бээлер кирип атат. Шеп, бээлерди канчаны деп атасыз? 130дан экен. Булар дагы бооз бээлер экен, өкө тең. Мына. Ана мындай жака бүт мына союла тургандарды байлап коюшат. Көбүнчө эле ошо аткорумдан чыгарып алып келип, мына этке уже даярдалгандар да. Бул жагында деле көбүнчө семиз бээлер туруп калат bizde. Bizde негизи бул ошо жакшы жылкарды көрсөттүм арасында. Азыр эми экинчи бөлүк чоңураак аттарды тартып көрсөтөйүн.